za Marokina. Sada Amanović daje lijevo. Brzo odigrano. Međutim, dosta igrača Hajduka tu pokuša iz daljine. Odbila se lopta nesretno i završila u golu. Pokušaj sa dosta velike udaljenosti, međutim lopta je pogodila, čini mi se, Krovinovića ili Simića, vidjet ćemo to u ponavljanju snimku, nogu i završila u donjem lijevom kutu i Tobol evo vodi 1-0. Rigido je šutirao. Da. Jovančić je šutirao. Čini mi se da je lopta. Sada nešto veći posjed igrača kazahstanskog kluba. Idu kroz sredinu. Opasno može biti. I to je 2-0, lijevom nogom je pogodio igrač s brojem 77, Sergejev. Dobio je loptu prilično neometanu, 16-terci, uspio lijevom nogom pogoditi. I sada je sustignuta ona prednost bijelih s Poljuda, dakle 2-0 za Tobol. Dva pogotka u prilično malom razmaku smo vidjeli. Sergejev, igrač s brojem 77, koji smo spominjali prije, lijevom nogom je... Evo vidimo kako je dobio loptu na rubu 16-terca, zatim lijevom nogom neobranjivo pogodio pod prečku. To se zaista ne može braniti. 2-0 za Tobol. Sustigli su sada onu prednost Hajduka. Ušao je u međuvremenu. Top özünde kimge bererini bilmedi. Taptı mineki. Kaptal arqılı tamaşa şabul Ruben Bridgedu var qoy ol jakta. Bridgedu toptu ketirgen jok. Jok Serikjan. Tamaşa pas Serikjan'ı ortada yesem. 3-te Kostanay'ın tobula. Koskosta bosmay gol saldı. Yesem 3-te Kadırmet görürmender. Karanga batıp. Kostanaylıklar oynay bastады. Tirdiktin bärin karangıda bitiredi eken bular. Tamaşa yesem 3-te Serikjan'ın pası және gol. Игорь Сергеев. Игорь Сергеев Өзбекстандық шабуылшы. Ақтөбеден ауысып Ювачич екен, иә. Одан кейін Марочкинге аяғы тиіп кетіпті. Эмир Сахитиді дер кезінде құлады. Сапты. Мокин деп айқайлап жатыр барлығы. Мокин пенальти тосқыш деп айтып жүрміз. Мбаппенің пенальтиін тосқан. Сахити өз тебетін сияқты ма? Жоқ. Кравинович Филипп. Өте мықты ойыншы дедік, техникасы бар. Тосу керек қазір Мокин. Александр Мокин. Тәжірибесі толысқан қақпашы. Биыл Суперкубокта да Мбаппені тосқан. Тағы да тосты! Тағы да! Мокин! Сергей Александр Мокин қиылып кетті Мазер. Тамаша! Кравиновичтің де пенальтиін тосып алды. Vukovic. Ay, sel top ötüp ketdi ары қарай. Қайтару керек қазір. Топ қайда? Есеп 3-3. Жалпы 2 матчтың қорытындысы бойынша. Эмир Сахити Албаниялық ойыншы гол салып кетті. Көрейік Қазбейне қайтылудан. Қорғаушылар неге шығара алмады бұл жерде? Ай. Барлығы да бір айып алаңның ішіне жабысты да қалды. Kostanay'дың тобыла 4-1 есеппен жеңіп жатыр ағайын. Деп мінекей тамаша көңіл күйде отырмыз. 1 минут қосып төреші. Ол 120-ның асып кетті қазір. 15 секунд қалды. Теппей қоясыз ба?
Mokin Murza. Tepti yolgandan vaqt sozunda qattiq qajeti joq siyahtı o kisiga. Asqatdağı bergen, alıp berdi. Qayduktun beş. Sabuldaydı şamas kamansı. Gayba! Bitti! Türeşe asqırıgın şaldı. Vladimir Maskalov tobul. Kelesi gezenge öttü. Aleksandr Mokin'in penalti kosuğu bitmeye. Onu kelesi oyunga kaldırdı. Anao 4-çi іріктеу кезегіне kaldırdı onu. Oğan deyin әлі талай матчтар болады. Жилинамен кездесетін сияқтымыз. Өйткені Жилина командасы қазір жақсы ойнап жатыр. 3-1 есебімен жеңген өткен жолы. Мінекей Қостанайдың тобылы құтты болсын. Ардақты ағай. Qayduktың футболшыларында түр жоқ. Мынандай масқараны біраз ұмытпайтын сияқты. Екі дүнел өз алаңында отырып, емін-еркін білгендерін істеп, шалжаңдап жүріп өт бағынан бері. Сахити қатты қуанған. Еңестірдік деп. Ол уақытша нәрсе екен. Эмир Сахити. Есеп 4-1 ағай. Аполлон мен Жилина арасындағы кездесудің жеңімпазына түсеміз. Ол жақ не болып жатыр екен қазір ойын шамасы. Тағы да келесі кезеңде өткізе берсем, осылай тамаша болады екен. Қостанайдың футболшыларында да жоқ, мінекей керемет эмоция. Футбол деген осындай сезімдер. Жанкүйерлер трибунада айқайлаған. Мінекей осы керек қой бізге.